everyone! Kumusta? So naalang ko i-share bitaw. Nami suki sa bugas guys nga diri na atbang sa aning dakong tindahan diri nga amigo diri sa Dipolog City nga arti kay siya. Suki na mo na siya sa bugas. Arti kay siya kanang muhatag bitaw kaniya og bayad sa imong gipalit nga bugas. Kay iya agyud nang mura ba kanang dili bitaw niya idapat sa imong kamot ang iyaang kamot. Then, iyang ipasulod ang kwarta dito sa katong taksanan bitaw sa bugas. Dito niya ipasulod niya. Itakos bito sa bugas, hugaw yan ang kwarta. So, arti kay siya, di siya mudawat og kwarta. Kanang, di pa siya gusto nga, ang imong kamot, ug iyang kamot mag-abot. Kanang, nangingking kay siya rin. Kanang, arti sa nga tanan din. Nakaingon dyan ka, sa man siya, ay, artiha po ka niya niya. Kitang tanang tao, mamatay ta, padung raman gihapon ta sa hugaw. Wati ramay mo pirma nato dito sa ilawom sa yuta. Siya pagkaartiha kaayo. O dawaton dito niya insakto. Dayon mag-alcohol lang siya. So wala ang kagaw unta. So makakuan ba kanang marami ta kanang nakaminos nimo kay kami good kay gikan gud mi sa trabaho no. Dayon iniguli namo kanang hugaw-hugaw among sinina. Dayon kanang antay di kay tan-aon ba kay siyempre gikan ta nagtrabaho singot kaayo ka. Siguro nakaminos siya kay feel niya dato siguro siya. Manang yan tanaw na mo, pobre ra kaayo mi kay hugaw mong kwarta. So nahi na ng tao guys no nga makaminos ba og tao. Pilas kaayo. Mora po to guys akong i-share for today's video.